Ni kuumana na githagathago kiria kiyumiritie mwena wa Neisuit gicigo-ini kia umbunge kia Njoro, undu uria riu andu ikumi na umwe nimaikitio ngono magikuruhanio na gucogera ngahiha icio. Aria maikitio ngono ni munini wa spika wa kaunti ya Naikuru Samwel Tonui, muikariri giti wa CDF gicigo-ini kia umbunge kia Njoro William Lagat hamwe na angi. Murugamiriri wa gicigo gia Rift Valley Mongo Chimwanga niekirite mukana kuma nja utuko itura-ini riu, akiuga aria mekunyitikana ni mekuirwo ikinya irumu ria kiwatho. Tumeuliza hii shida ilianzia wapi? Na hata hii tutauliza ilianza wapi? Kila mtu anasema mahali ingine ilianza ikafanyika hivi, na sisi tukaona pia tufanye. Oho ni ugite gutire mundu gwitikirio guikara kambini oyothe, akiuga ugitiri ni ugacirithitio na mundu wothe acoke mucii-ini kuria ikaraga. Gavana wa Naikuru ni oritie ikari mathingate thayu na urumwe niguo kunina ngui ici. Na wale wote ambao wako na information ya wale ambao wanaenda kuchomea nyumba, tafadhali muambie wakome. Manake ile serikali tutaleta hapa hatutakubalia hiyo mambo tena. Andu matanyihĩirie 5 ni makuite kuumana na ngui ici, kuria angi kihiri marahonia nguraro thibitari-ini itiganite mwena ucio. Ngiribotera Kameme TV, njita Wanjiku wa Wanjiku.